Possessive pronouns. Possessive pronouns. Possessive pronouns noon sa wi ɗum jiɗɗa haalde ko neɗɗo jeyi walla ko hunde jeyi. Donc ko jeya. Ko neɗɗo jeyi walla hunde ko jeya. Ɗum firti possessive pronouns. Way kono mbiya ɗum ko min jeyi, ɗum ko bosam. So tawi ko singulier o noon dañda ko mine, ko jeymi, yours, ko jeyɗa, his, hers, its, ko jeyi. Donc ça veut dire remarquer mayi so à la fin pour certinde ɗum e adjectif aji ɗi. So tawi ko pluriel o noon c'est à dire ko ɓuri ɗiɗi fewi dow. Ours ko minen jeyi, yours ko jeyɗon, theirs ko ɓe jeyi, theirs ko ɓe jeyi. Ours, yours, theirs. Ours, yours, theirs. Ko min jeyi, ko jeyɗon, ko ɓe jeyi. Donc ours ko min jeyi, yours ko jeyɗon, theirs ko ɓe jeyi. Dokkiren tan yeruji pour ha ɓura labtude. This is my book. Ɗum ɗo ko defteram. Donc sa wi this is mine, ko min jeyi. Mine o woni possessive o, possessive pronouns o. This is mine, ko min jeyi. Ok, o ko min jeyi, o ko bosam, o ko min jeyi. This is my book. Ɗum ko defteram. This is mine. O ko bosam, o ko min jeyi. This is my book. Ɗum ko defteram. This is mine. O ko min jeyi. O. This is your book. Ɗum ko deftere ma. This is yours ko an jeyi. This is yours ko an jeyi, ko bos ma. This is your book. This is Ali's book. Ɗum ko deftere Ali. This is his, ko kanko jeyi, ko bos makko. This is Ali's book. Ɗum ko deftere Ali. This is his. Ɗum ko bos makko, ko kanko jeyi. This is her copybook. This is her copybook. Ɗum ko deftere makko. This is hers, ko bos makko, ko kanko jeyi, ko bos makko. This is her copybook. Ɗum ko deftere makko. This is hers, ko kanko jeyi, ko bos makko. Okay? This is her copybook. Ɗum ko deftere makko. This is our house. Ɗum ko galle amen. This is our house. Ɗum ko galle amen. This is ours. Ɗum ko bos amen. Ko minen jeyi, ko bos amen, ko galle amen. Ko rabbikinade. This is our house. Ɗum ko galle amen. This is ours. Ko minen jeyi. Ko minen jeyi, ko bos amen. C'est-à-dire ko galle amen. This is our house. This is your flat. Flat firti appartement. This is your flat. Ɗum ko appartement ma. This is yours. Ɗum ko bos ma. O ko appartement mon, ko onon jeyi. This is your flat. Ɗum ko appartement mon. This is yours. Ɗum ko bos mon. C'est-à-dire ɗum ko onon jeyi. This is your flat. Ɗum ko appartement mon. This is yours. Ɗum ko bos mon. O ko appartement mon. C'est-à-dire ko onon jeyi. This is your flat.
ɗum ko appartement mon. This is yours, ɗum ko bos mon onon jeyi. O ko appartement mon ko onon jeyi. Donc sa nda tikkinima dañƴa ko your pour premier o, deuxième o yours s. Donc s o sertini ɗiɗi e ko ɗum addi différence o, your flat e yours. Te yours o haydara rewata hen, ala fof ko windete après yours o. Sa wi yours o tan ko ɗon kaɗata pour hollude ala fof ko ɓeydete hen. Yours, this is yours. This is their village, ɗum ɗo ko wuro maɓɓe, village maɓɓe. This is theirs, ɗum ko kamɓe jeyi bos maɓɓe. This is their village, ɗum ko village maɓɓe. This is theirs. Donc zéro ɗiɗi, premier o ala s ko adjectif, deuxième woni waɗi s. ɗo ko wuro maɓɓe, ko kamɓe jeyi. This is their village, ɗum ko wuro maɓɓe. This is their village. Donc ça doit prononcer village, village, a wayta village, village. This is their village. This is their village, ɗum ko wuro maɓɓe. This is theirs, ɗum ko kamɓe jeyi wuro maɓɓe manam. ɗo ko wuro maɓɓe, ko kamɓe jeyi. This is their village. This is their village. This is their. ɗo ko wuro maɓɓe, ko kamɓe jeyi.